أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كوريا مجندني إمام النووي رحمه الله ليوافا نوت جماعة كرفافا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سالس حديث نوت الأربعون النووية مفتوج شرحة إيجا دبنا حديث کے شرحة أقول من كوريا مجندني كوريا ريتوغا دنوا فوان فدان مي حديثك مي السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة ما حديث إني مولي إسلام دين مي حديث جماعة كورفا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريها جبريل عليه السلام وداقن صحابي بيكالوغ مجلسك إنسانك سورة إنوا إكاليك فانو سوال كورفا فواني إسلام كمكي كوباتو أدي إيمان كمكي كوباتو أدي إحسان تري كمكي كوباتو أدي قيامة قائم واني كونغيرا كنتو أقول مي وهكذا ورق جنان دكافي هنما اسمها أقول ميداني شرح كرمو فرتما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريه جبريل عليه السلام سؤال كرفني أخبرني عن الإسلام نوات بي روايته ما الإسلام إسلام كما كي كوباتو الكوريد دين نبين إسلام كم مفهومك نوات إسلامك أي بيرفوشك عملتك عام مغوتك لفظو إيمان كما هو أتوجه كما فانم أهم بما أقول منا مفنني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربوا فواتا أن تؤمن بالله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا مي فسركم إسلام كم فسركم كي مي بيرفشون أقول منك كبان فنن جهة فسركم شهادتك ده كلمة إقرار ودلون إنا إعلان كرون أي فرتما ركونك إيجا وهاك أقول من دكافة ميواني دهونا ركونك نماذ قائم كرون إبس أقول من جنوان تكون أدا كرا عمل هم إيجوتا زكاة دينو أي بس أقول من كرا عمل رودا هيفون رمضان مهوغا أي بس أقول من كرا عمل أدي هم هم كعبة الله جفلا غوس كردانا كان لبي جنبا ميها حج كورم أيوس أرغول من كورا عمله كوري ريغ أرغول من وهكذا كافاني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة تجديد كمان أرغول من إقرار وكما فانما أرغول من كباغا هنم فاني بي كانكم جمتشا ميري أرغول من وهكذا كاني باقي هوري ركون تكا بهيغتم إهم بك رسول صلى الله عليه وسلم دنيه حديث كرفني وتقيم الصلاة أدي تبا نماذ قائم كرمه نماذ قائم كرمكي أي ورف فريهما أدي ورم متوري ماني إبس حالقا نماذ قائم كرمك ماني كي نماذ كرمنو نماذ قائم كرمك أي نماذ أدا كرمك ورم مهم صفتك إبا هننجي إكتريغا رسول الله صلى الله عليه وسلم دكوا دفي بغتا كرما أدي كم نماذ مي إن مادك وجوتك أدا كرما أدي هما إهم فرهم بيفلون كوري عذور ورين كمغا نوا بيفلون مسكيتك جماعتك إن مادو أدا كرم فدا كان همين أقول من مدن إسلام كمغا فسركونو كترين شهادتك دي كلمة إنا إقرارهم دو كلما أدي هما إهم نمادو كورن دو كلهم أي إدكامين دو كلها في كما فانا ميها كافر وجندانه نوتا ديرم بيرو وجندانه ديركو
miheko Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakam hituge adin ena qabulu ko adi hama emme ena ge hituge adiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalatu ge tedukam ena qabul koffa vina mas ena ya lazim kore iqrarwa ekamuge maccan ena hekiwan iulan quran dulum shahadatu ge de kalima dulum kiya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ena egotan iqraru muge gotun dulum iulan nukura kama vanama ena ki muslime kamuge nuwane ena ge hituga ekan egotan ekkamuga bias hama ehme namadu ei diinuga rukunta kutereen rukune kaman ena qabul kuri kamuga bias eramadu dukolnumaki huddavegen wa kamen nun kaman ena iman vegen huri kama vias enamadu nukura kama vanama ena dinum berwa ei qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algon menna fenna oygotaki baki oitin rukun ei zakat dinuma adi ramadan mahuge roda ifuma adi kabatullah gefla kuladana vegen wa miha gos hajju mitin rukunaki mihege iman kamuga ei islam diinuge tin rukun kaman iman vegen hure ege tereng rukunen ena ada nukuri misalaka zakat ena ge mudaluga lazim fa waniko ena zakat nuneruni nuwata ramadan maha ena baddaluko emahuge roda dukollan huddawa fada udhuran neti gastuga emahuge roda hifun ena dukolli nuwata kuladana vegen wa haluga ena Kaabatullahi gefula gos hajjuhun ena dukolli kama vias ena islam dinum beruwe kafir kamuge nuwa ekamako emiha ehri nurakka teri halatiga ena ki bodati faafata kutereng emme bodati faafata uge terega hurimihi ehnamas ena islam dinuge dairan beren nuwa ekamako zakat dinumaki ei lazim kamen nun kama ena bunamumves ena zakat de kama vanama ena ge islam kame demiye nonna roda hifumaki ramadan mahuga dinuga rukunen nun kame bunamu ekama ko ena roda hifumun dies ena ge iman kame nota islam kame demiye nonna hame fada ena hajju ebabe ekama ko ena qabul qurani hajjaki islam dinuga rukunta kutere rukunen nun kama qabul kura nuba qabul kur muga sabon ena ekan kuri kamuga yes dinum beru genda ehmbima lobata khunne mi agol menna ollon filafa onnam wane qawaid no taqaidai maliki shahadatu ge de kalima ena ge dulung ulanu kurman ena inkar ko kura haluga ena imam ge huttas ena ki ei mu'min kamuge nuwa no islam kamuge nuwane adihama ehemme namadu ei diinuge rukunta kutereen rukunek kaman ena iman wa haluga wes enamadu ala kamavvanama ena kafiruwanete dinum beruwanete nota islam kamuge matiga ena demiye nuhunnanete adihama ehemme denhuri rukunta maneki zakat dinuma roda hifuma adi hajjuun ei diinuge rukunta kaman ena iman ve qabul kura kamavvanama ena amal nukuriyas diinakun ena beren nuwanete ekamako ena amal kuramum mes ei dinuga rukunta nun kaman ena daki jeya algon memme kiyani mihaku inkar kurum dinuga rukunta kutereng evves rukunakan inkar ko fiya ena ekame kurikama vesena dinu beru egenda foro namada ki algon mege macha fardu kurayfa mewa fas namadu e fas namadu algon men dinuga rukun gotuga mi balani ehmvima nota kanda elifa mionnani efas namadu kurun algun mege macha lazim kofa wa rukunu ge wahaka hagigatuga mi onnan komekas namada ki ei waram muhim waram matiwari alukame e alukam ei hagigatuga algun mege tere mi hege amal to ge tere emme fortama qiyamad duhum hisab belwen amal e amal sahha wejjiya nota rangalu wejjiya ena ge henkan kan rangalu wede adi ena e namadu gos wejje kamavana nota namada be gotum korwe hisabu gos wejje kamavana ma emiha ge henkan kan gos wede mane ki namada ki ei algon menge islam kan nuwata iman kan furihma fa otuma netumuge macha
algol mengi gunawantakun ada kura emme muhimmu amale shahadatuge de kalime fawga komme kas namada be tafsiri wahakata algol men figuge daruse ganuniyaka ungine ka tanawahe nuwan waragina waguta adi waragina maalumat algol men hissa koranjen zakat dinu mitanuga muradaki mudaluge zakat evs halega fitur zakat nu algol men geterega war bodan ahammiyatukan onna kamek gotuga wefami onnani fituruge zakat dinu adi waragina mihum fituruge zakat dinu mafawga nota fitur zakat dinu mafawga timammi zakat de mi hekamuga hi kollagen ena hebe hure fitur zakataki ay wajibe rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharuku rabwa ikale gafanu kanda alwa fawa wajibe kiritu qur'anuga fitur zakatuge wahaken asfe nonna emme magul men hadan quran muhim nukuta emmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wes qur'anuga kanda eligin ikamaka behe gotun asfa nikkamuga vies mi diinuga ekale gfanuge arihun sunnatun thabituwa kamavvanama ei wajib kamuga wa kankan hureye ekankan algon men qabul ko gen kon ulemwe komme kas muhim nukuta ki fitur zakataki ei diinuge rukunen nune fitur zakataki ei wajibu gemwa wajibeke embema e zakata kan nohingane algon kurin dennewi hukume maneki fitur zakaen ehi dinum wajibu ecce kamame do miha ku inkar kurmakun ena dinakum bere nuwane ekamaku ene ki enen engin jehene ene ya anga den jehene fitur zakat dinumuge wajibu kan sabaki ei dinuge rukunta kutere rukunakan nuefa anek kolum ena e adanu kurmuga sabun dinuge rukuna dukolli kama ena nuwaneti ekama kurin denne gota dinuge rukunta kuteren rukuna kan ena inkaru kofiya ena dinum berwa dewana kama ki fitur zakat nere miha yaki ei evves halega mudaluge zakat nerum e wajib kan ada kurai fawa mihennu ekama mikama evves gulumenne ehbema komme mihe kues emihege mudaluga nisabu hamu maffahuga den e muda en ahara duwahuge muddatan hurajje kama vana ma nisabu vore madunu hurajje kama vana ma ran rihige gotuga algon me manakura manaki rufiya fasa ei ran rihige maqamuga miedu benun kurebe takati kama vati ve etaketige salis baakula ebba nota 2.5% zakato gotuga Allah ga mawga nerenje ege iturum wes wiafari gotuga benon kura mudala adi naam suipa adi dandogo wamum wes zakat nerenje midennevi kankamuge hama tafsiruta algon menna deneganeveni figuge darustawga muhimmu nokota eki komme mihe kues komme befula kues e befulege milkiyatuge dashugawa mudala meduga faraweri wan ebe jehe e mudalun ena zakat nerumaki ei midinuge rukunta kutere rukuneke ehbima enage muda nisaba hame ufulifa maneki enage mudaluga nisabu kamuga eduwaswara agu kureifawa minwaru hama efa den eni sabu e gota madunuwe en ahar doswanden horejje kamavana ma enage mudalun zakato gotuga salis bakula ebba neren jehene ei dinuge rukunta kuteren rukuneke anekamaki ramadan mahuge roda ramadan mahuga sihhatu salamatun hure adi qaimagin hure mihe gotuga hure haluga ena ramadan maha baddal kofi kama vanama emiha emasaruge roda hifajje ramadan mahuge rode ki ei dinuge rukunta kuteren rukunek kamuga wumuge itura mativedi kam bodu lobbeti kam bodu amalta kuteren amale jebe funnan engiwada gannawane komme aharaku ramadan mahu algon menna rodage mativeri kama maikkamuge wahakataddani takuraruko ivemu embima roda hifumuge maikkamaki ei hama ikanedi dinuge rukunaka viti ekani okkamenno maneki dinuge rukuntawge terega mes eki rukunuga eki hasa kankan ebahure
egotun rode abe gotun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwa kurabwa fa qudusi hadithega Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fa timang ilahuge ala mu'min ala kura amala timang ilahe jaza devwani maneki komme amalaka timang ilahu diha gunaya jaza devwame adi ehen gos hassate ka gunaya hame bes ituru kurabwame efoga Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi bas fuluga mi annani roda fiyawe e rode jaza devwani timang ilahe maneki e roda ge adi jaza ga memwaraki kurim mi dennewunu anukantoge jazaya mulin tafatu jazaeki ema mitanuge muradennun ei ehen alukantaka jaza devwani Allah subhanahu wa ta'ala nuneke timang ilahu ge alaya timang ilahu komme hewkamaka diha daruma yak ituru ko devvame adi timang ilahu edivadi gannewe alaka evuraves ituru ko devvame efoga me wahi kurawani roda fiyawe e roda ge jaza wani timang ilahu ge hadotun limme ama adam ge dariya ge komme amalaki ei ene wa amalaki manaki ene ekamoge jaza libigen dane kameke efoga wahi kurawani roda fiyawe e rode ki ei timang ilaha wach maneki timang ilaha ge wajufrattaka wara khalis kama akuga ada ko ge nuni rode kam miha kan nurave roda ge gina kankamaki nota roda ge emme muhimmu kankamaki ei keuma buyuma adi shahwata du kollagen hunna hurumekkamu gawati ve kankamaki sirriyatuga mihakan ara ganevidane kankan kama wahidu Allah hattaka ena sirriyatuga ekan nukom murege nuniya roden ade nukureben anekkolon dekkumattaka kureve amale gotuge rode amu gotega nonnan sawbaki rode hurumuge hagigi managa e rode mihakan ade nukurabene mibunewunu kankan dukollagen nuniya ya khilafa namade mihaka dekkumuge beenumuga mihaka engumuge beenumuga kon hedidan hama igota hajjues adi zakaves nere hedidan ehnamas rodaga ekan kudawane ekamako mihaka rodiyan hurikan dakkagen dekkun terikam bes dakka hedidan kommekas ramadan mahuge roda ei islam dinuga rukunta kuteren rukunen kurindenne vigotan e roda gastuga dukollumaki dinuga rukunta kuteren rukune dukolla nurakkatere haletega huri bodu faafaveri ehnamas ei dinuga rukune kaman iman wamun ena ekan dukolli kamuga avies islam dinun ena beren nuwan ehnamas eneki bodu faafaveri demmeti hajju mi wanjeheni umurun effaha wajib hajju nota islam dinuga rukunek kamgawa hajjaki ei umurun emme faharaku ada koranjehe adukame enage mudala enage sihi halatu nota hashiganda adi enage daturu kura maguga kuladanakan hurikama vanama eneya hajju kurun e wagutan e aharaku wajibwan maneki ene mitinkanta furihama wa wagutu ena e aharu e hajju ada kurun enege maccan e dinuga rukunekkamuga wegendane e enege umurun kitamme zuwan kamuga yes adi enege umurun kitamme duwaswefa hurikamuga yes enege kibaga datura benum wane kotta adi fasa ene tanawaswefa wanama enege sihatuga ekama kuladanakan daturuge emmeha kankama kuladanakan hurikama vanama adi ena daturu kura magaki ei ama magikama vanama emawge amankamuge itubaru enia libifa vanama emihako hajjuvun emihiga maccan e aharun e ahara wajibwan em ilmere vidalu wani hajjuge alukamaki ei wagutun emihage macca wajibwa amaliki din ena laskura komme aharaki ena diinuge e rukun alafa hunna aharaki sababaki miha yakan negene ena nukuladene kon irakun kame
enage tanawaskan fila dani nuwata sihhatuge furihamakan gelli dani nuwata enaga turkuran onna magu naamam vegen dani kon iro kamen nege ehvema ene mi kankan kuladanawa wagutun ena hajjuge alukan ada kuran jehene ehen nun kama vanama den hayatuge fahukologa ekaman ena nukula danave nukula dunteri vegimwa haluga ena maruwegen diyakama vanama emihaki hajjuge alukan ada kurumuge kuladanakan enage hayatuga libi ekan ada nukum maruwegen diya mihege gotuga Allahu hadratan ena mahshar kurve hajja ekuga umurage wahaka dekeve ennamas rangalu bunumaki hajju ay diinuga rukunta kutereen rukunaki umraki ay rukunennu umraki ennamas kuriga algonme fitur zakata behe gotun dennevi hen ay wajib ta kutereen wajibe Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga wahi kurwa fawe wa atimul hajj wal umrata lillah Allah hattaka hajja umra tibamihum adakura nutafuriyamukura hushikame mi ayatun algonmenna amuru webigem wakan eba inge namas nasutakun algonmenna enge hajjukan diinuge rukunaki namas miga algonmenna anekkaves ituru kame fa korebe e rasulullah sallallahu alaihi wasallam algonmenna bayan korwa fawe qiyamata hameya umraki ei hajjuge terega onna ichikama bima hajjuge alukan ada qura mihaya umra kurevigin da gotuga enaya hajju kureve ei misalaka tamattu kon algon men dibehin amukon hajjam midani maneki ena ge rashun furagen da'iruga emme wahajjehe miqatakum ihram bande ena gos umra furihama kuruma fahuga dem furihama tahallulakum tahallul ihram ekko keduma fahu hajju duwas nuwata hajju mahugen avvana duwas annanden ena ammu hedumuga ammu uluma fahu avvana do ena hajjan ihram alagen nikume hajjuge kankan furihama kurumu gendiyo ei tamattu kon hajju kurum algun men mikura gotuga dibehin ammu kon hajju mikura gotuga kama vanya algun men umra vakin qur'ane bima hajjuge tereyang umra wadigin ede ege iturun qiranuge gotuga mikura hajjaki hama ihram alagen gos umrage kankan furihama kuruma foga ena madu qurani hajju mohoge avwana do minaya nikunnam wanden ihramuga egotan huren den nikume ena hajju kankan ada qurani ena masmihalet tawga ena ya kantatake tamattu ko qurami haya khilaf gembe tawaf nota sayu misalaka tawaful qudum kurma foga sayu kufa kama vana ma emiha ka kommehen nujehene hajjuge sayu kuraka mikada bay tafatum hunna mas umra ka gabebe hajj demmiyonnani hajju ekani kurma qastu ko gen as hajjan ni kunna miha hajjuge teriyabes umra wadigim wa kamuge hekke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum asfa wani qiyamata hamya umra wani hajjuge teriya wadife bas fulega hadis kurwa fa al umratu hajjun asghar umra ki kuda hajjke muradaki hajjuge alukan ada kurma ekuga ene umra ge alukomuge teriya wadebegen danete bima hajjan ada kura iruga algon menna umra onnani umra ge wajibu kan ada kurayfa namas algon men hama kuladana mi warakun gina hajja umra kon ulumaki edebegem waka komme gas mi hisaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuravuma ekuga ebe kada ko evidalo wani sadaqta kade fanti hadith kuravvi tedufula kuri deregas mi waka dakka fonna kade fanti hadith kuravvi tedufule umar radiyallahu anhu idalwani yasaluhu wa yusaddiqu sual kuffa anikka eba tedufule ke tividalwe eba dannave timam fa ajibna lahu timam bekanum ajabu wajjame enage kantaka medu sual kurma fo anikka sual jawab dini munima midannawani tividalwe rangalash ade
لبت أخونا يقول من واني مي وهاك مهار تفسير كفا أي جبريل عليه السلام ekale gafano insana ge sura ga wadagen sahabi be kanu ga majlis ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kurifulu matiga innawagen e suwal korovum gendem rasul sallallahu alaihi wasallam jawab de vevima e vidalwani kale fanti hadis korevi tedufule eruga umar ge fana adi sahabi be kanunna engi wade nugannawa ei kum be kale kam agon denne bay bekanum bay riwayat toga gennawa fa rasul sallallahu alaihi wasallam yabs e wagutuga e kom bekade kan engi wada nugannawa kam ennamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam argon man hadis ge emme fahatun e bayge umar radhiyallahu anhu ge bas fudum ekade ge fan suwal kurvevi kom bekade kan engi wada gannawa e wada gennevi dentiman dennevi me allah ilahu ge rasul e mulad denne wada ge wani ehduga حديث كورفيه هذا جبريل أي جبريل غفاني جاءكم يعلمكم دينكم وداع النبي تيبامي هنا تيبامي هنا دين ونغنوا دفواش كم يكس إفوج سؤال كورفاني إيمان كما بهجتو مال إيمان كما كي كوباهج إهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من مدنا إيمان كما جهركم وداروني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إكي رواية توغا تفاتو عبارة آسفة هوري هنمس ما غندو غوتيغا مي هاروكونو غواهاكا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان قرفوا فا ميوني فرتما ركونكي إيمان كموغي همويما الله سبحانه وتعالى إيمان فو den ila subhanahu wa ta'ala fonuve malaika bekalunna timvanen ila subhanahu wa ta'ala bawale be fattakan imamu hatarwane ila subhanahu wa ta'ala fonuve rasul bekalunna imamu adi faswane qiyamah duhan no ta akhirat duhan imamu adi hawana ya hiyo minwara no ba minwara no ta qada qadaran imamu lobati akhunne iman kamuge वह कालगुण में दक्का फवानी ईमान कम के अस्ल मुराद की ए लगे हितुगा अडीगा एकं करार कुरुम कशवर कुरुम यकीन कुरुम ए इतिकाद ए नमवस अगुण देन्नेबिंग कीरित कुरआन को नोत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतुगा नस्सकुम ईमान कं एकनी नोत इस्लाम कं एकनी ओवेज्जया एगे मुराद की मि देखंतवस हिमेने गोतुगे माने की बेरफुसगे अमला अदि तेरेफुसगे ईमान तरीका हिमेने गोतुगे इस्लामे बुनवरस अद ईमाने बुनवरस एकमको मिदे लफ्जु एत्तनेगा एन नस्सेगा जमावे जया इस्लामुगे मुराद की बेरुफुशुम फेन्नं हुन्ना कियमन तरिकमगे अमल तके ईमान नकी एई इतिकादी गोतुगे नगे हितुगा खंडा अला खंडे एलुतगे मि हदीस गा एमविमा ईमान इस्लाम की एई वकी कुरेफावा देखमे एमे मिहार मेननी एनगे हितुगे अडिंग कबूल करंजे बे नोता एतरे फुशुगे अमल तके एनगे नियतुगा हुन्न जेन कंक हम फुरत मरकुने गोतुगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबनी अन तुमिना बिल्लाह तिबा अल्लाह ईमान वुमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला या ईमान वुमुगा अगुन मेगे मचा कंत तकिन एबा लाजिम वेगेंदे हम अगुन एवा का ए हतरो नुकुता दन्नवाल मफौगा मेरेगे दरुस निम्मालानी Allah subhanahu wa ta'ala iman vumuga algon men hataru kamen ge maccan eba iman banje furtama kamaki Allah subhanahu wa ta'ala wodigem wakama Allah subhanahu wa ta'ala wujuduga wodigem wakama no Allah subhanahu wa ta'ala I wodigem wa farate kaman algon men iman vum ei Allah iman vumuge kantatoge tere no ta iman vumuge tere ga algon men ginis gannan je hataru kantoge tere फुरतम कम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वडिगे वाकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वडिगे नुवाकम कबूल कुरमकी ए इल्हाद नुवता ए कलक वडिगे नुवाकम मि कबूल कुरमगे अकीदा नुवता ए दावा ए नमस लबत अखुन्ने एवस इंसानको हकीकी मानागा ए नगे हितुगे अडिन कबूल नुकुराने अल्लाह नुवता कलक वडिगे नुवाकम मीहे को कितम में दावा एकोरिस मीहे को तिमन कबूल नुकुरमे कोबाहिये कदक वडिगे वानम एवेनी मिवेनी हम वाम वी नूं है बुने एना दावा कुरम दियकमुगा वेस
ei eggotakavves insanage hituge adin qabul kura kamenno sawbaki insanage khud enage nafsu ene bunedemun dane enage macca baro hinga baro forwa farate waka enage nukuladun terika adi enaya mudakuwa komme halategga enage nafsu edi ene qabul nukurunas nege barege himayatan edi ena danno mun dane nota ede mun dane ballama hingawa lobeta khunne fir'auna ki ei kalami kama dawa koromon diami eta zamane vanden eta bayaku alwati koggen orono jabbaru mi ena bunamon dia ana rabbukumul a'la timammi tibanu emme matiwari kalange rabbe nota timanne nenge tibami hunna timam fiyawa kalaku wakame ehem bunamon diami ehnamas Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga bayan kurwa fawani Musa alayhi salama ena suwalu kuri ma rabbul alamin adam toge bir rabbaki kobato ehduga Musa alayhi salam widalukum Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair kale rangalan engene mi huriha ecce bawa mi lavvani timan kale faanuge farapulum mi fenna munda mu'jizata ki mi udutaka bimuge verrabbuge hadratun kande eligin asfa kankanka ehna mesenage kamaki kande eligin gastuga inkar kurun engi hure ehmi magol menna enge fir'aunuge maruge wogotuga ena dulum imamvi Musa ge fana bani Israilunge no tekede fana qawmuge mistonge rabba timam medo imam wame bani Israilunge wir rabba ennamas Allah subhanahu wa ta'ala ewagutu wahi kurawani an mihar hayy miwagutu hayy ewagutaki ei evvis miyeki ban tauba qabul nukure ewagutu ei newa holiyan ele ewagutu ewaguti evvis miyeki ba rujuwon qabul no wene ewaguti komme mihe kos imam wan benu wan ewaguti komme mihe kos islam wan benu wan sawbaki ewaguti ga ene ya fennani ki mulin dunyawi hayato kan kamennu ene fenna mundana ewaguti ga ene ge lo macca ukhrawi hayato ge kanka embima Allah subhanahu wa ta'ala wodigem waka man imam vum ilah imam vum ge terega himene ekkamaki anikkamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge rububiyyatuge ekkawantakaman algon men imam furtama Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa haggu gotuga alkom bebe ilaha kunuwa kama haggu gotuga alkom bebe hamekani ilaha gotuga wodige mani Allah subhanahu wa ta'ala dewanakkamaki ilah subhanahu wa ta'ala ge rububiyyat ki lobeta khunne Allah subhanahu wa ta'ala kurawwa kankamuga ilah ekkawantako ilahu ga af'al tawga fi'l tawga mane ki khalu kurevuma tadbiru kurevuma taqdiru kurevuma rizqu devuma kainatu ga mihuriha kankame hingewum ilahu subhanahu wa ta'ala ga amal furtawga evvis babir ko evvis sharika ko evvis farata ko ei kudata malaike be kale kamugawies adi matiwari begemba nabi be kale rasul be kale kamugawies bara kuladana kallibigemba veri raskali kamugawies Allah subhanahu wa ta'ala ya khasa begemba ilah subhanahu wa ta'ala ge evves amal fulegga em faratage kudames baveri ume nonna ne kamangal gon men e qorarwe kashawar kuro devana kamaki no timmana kamaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge uluhiyatan algon men imam Allah subhanahu wa ta'ala ge uluhiyataki lobeta khunne alutakunge amal tahuga ilahu ekkawantako alutakunge amal tahuga ilahu ekkawantako mane ki alugon men kura alukamuga ilahu subhanahu wa ta'ala ekkawantako mane ki alugon men kura amal tan alugon men kura alukan algon mekiyani inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قرآن قلنا أقول منك يعني وأنا أول المسلمين قرآن قلنا وأنا من المسلمين أقول منك يعني دعاء
kadeng fano widana washe timange namada maniki alukamuge managa kura emme hakam inna salati wa nusuki timange qurban kurma wa nusuki wa mahyaya wa mati timange dili hurma marwum bese wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin alam toge be rabbash ehm allah subhanahu wa ta'ala fiyawa ehin evves farataka naduret bunika mugamis algon men nadur bunam wani allah subhanahu wa ta'ala ge hadurat maneki eveni ziyaret tegga oy miveni bekadaka nuwata kommes mashhur mihaka ene taka nota ene yak miveni kame kurang eveni kame kurang komme ziyaret tekka miveni chellang egutan nadur bunamaki ei kande eligen guri shirku Allah subhanahu wa ta'ala algon men amal tawga ekkawon ta kurmo algon men beru weven ehmema Allah subhanahu wa ta'ala ya haggo gemba algon men amale gei zabah kurun kamuga wis qurban kurun ge iturun algon men du'a kurun kamuga wis dennewun kamuga wis fenan edun kamuga wis sajida kurun kamuga wis adi ruku kurun kamuga min komme kame wis algon men qurban kuram wani khas kuram wani Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratan ekani ei uluhiyatuga ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurmaki dengonnani asma wa sifatuga ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurum mi bayfa women nimmal asma wa sifataki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge emmeha namfurtaka ila subhanahu wa ta'ala ge emmeha riviti begemwa sifafurtawga ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurum Allah subhanahu wa ta'ala fadan laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ila subhanahu wa ta'ala ifada begemba in misfarat nuwane ilahi molang aswa wadigemba adi molang ballawa wadigemba ilah emna alquran bikiyani wa lam yakul lahu kufuwan ahad ilaha kufuha ma misfarat nuwane misal begemba misfarat nuwane kamega Allah subhanahu wa ta'ala yang algon men sifa fule thabit kuramane kirit qur'anu go wejja adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam gon asfa o wejje kama vana ma inkar kurme badal kurmen adi emmisal kurmen neti Allah ta'ala ya ilahu ge makhluqunna evvis kamega eggun nowan ehmegen nunto dade kurkur surate ga algon men mikiyewani kuring algon denne fadan walam yakul lahu kufuwan ahad ilaha kufu hamawa eggu vegemba evvis farate nowanate ehmegen mi kurkur suratuga mi wahaka dekeve mawduge bodukama taka rasul sallallahu alaihi wasallam e sure sifa korwa fawani kirit qur'anuge timba kula ebbe kamuga emme hataru ayatuge mi sure sifa korwa fawani kirit qur'anuge timba kula ebbe kamuga emme Allah subhanahu wa ta'ala ge sifa fule adi ismu fule bes ehem farataka nisbek kurmuga egge kurma adi ila subhanahu wa ta'ala ekamuga baveri kurung ei algon men asma wa sifatuga shuru kurung ekkawanta kurmaki e huriha kamegga ilaha ifada wegemba ehem ifis farat nuwa kamang algon men imam ve ekan egotuga thabit kurung irada kurviya baki wa kata denganna hafta algon men buddha dohgere ishana ma dafo ham miskituga kure gendana duai ka Allah subhanahu wa ta'ala algon menge mi ishinuma adi algon menge mi evumuga baraka lava algon menni hebas adoha hebang amal kurabai kamuga لفهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.